District Council ringkat ber Chief Executive Member haga ningkong kila Leit Jngoh Jaka snong umat kabahap hapo ke Blok 2 Harib Hoi District ban pentikna ban penne Jaka jing Shongsuk bat ban yakren Halor ki jing baki nong Shongsnong hakithan Khappud ki yakendu. Lapan long ya ke jingyalang hapadang ka KHADC bat ke Karbi Anglong Autonomous Council ban pin ya ke jingya trailang haka bat penne ya ke suk kasan hapadang ki arliang mamla. Ki council baro arteli kila Banjur Halor ke jingdon kam ban ya trailang bat ban pentikna baki ya imsuk imsan para maki. De ban penting kena bagi paradok prasnam ki juni ki basyong hakini ki Jaka Blok 2 kinem dai bansha penthut hakalik kawan haka khayi ka khabar haka lik tre lik ta kawan kasmi takan niru de kawai ka nongrim ke bingiwan banjunga ban pet Iaki bak kinem dai bansha penwet ne bansha ta haka Shongsuk Shongsain kaniru ke bangila Banjur bahana kaliang ka tim ke jungi ka kenhun jungi bangilek banjunga mene